Здраво, Емина. Морам да те пофалам дека прекрасно изгледаш. Кажи ми како успеваш да си толку презгодна и како ја одржуваш линијата? Hvala. Hvala, pa ne jedem. Šalim se. Pa dosta treniram. Evo, pre nego što sam krenula jutros na avion, odmah sam sa treninga, znači prvo sam trenirala, istuširala se i krenula na avion. Ta disciplina neka je meni jako bitna i trudim se da jedem što više proteina, malo manje ugljenih hidrata i to je u principu to, da. Овде сме по повод твојот прв солистички концерт во Скопје. Какво е чувството после толку години кариера да направиш прв солистички концерт во Скопје? Pa, kao što je Ivo Andrić govorio, ništa ne biva dok mu vreme nije i mislim da je bilo sada pravo vreme za to, posebno zato što je nekako ta moja turneja svitanja otpočela iz Beograda, prešla u Sarajevo, onda u Crnu Goru i sada evo tu smo u Makedoniji. Jedva čekam da budemo svi zajedno i da se zajedno provedemo. Дали може би подготвуваш нешто специјално за Скопје? Pa, specijalno za Skoplje je to što će ove emocije, ove pesme jednostavno da se prenesu i ovde. To je nekako, mislim da moja publika širom Balkana, kako da kažem, uopšte bivše Jugoslavije, ima iste privilegije i mislim da će Skoplje onako da bude jedan deo te priče. Македонската публика важи за една многу емотивна публика. Дали ти тоа представува тебе некој притисок или пак инспирација? Pošto je emotivna publika, ne može da bude pritisak. A da je hladna, bilo bi mnogo teško, ali pošto ja znam da je makedonska publika stvarno emotivna i da mnogo voli muziku i da najlepše i pevaju i igraju, mislim da će koncert biti fantastičan. I pošto sam ja inače emotivna kao tekstopisac i kompozitor i uopšte izvođač, mislim da ćemo imati jako lepu energiju. Ти си многу години на музичката сцена. Колку денешната Емина се разликува од Емина пред 10-15 години, да кажем? Pa mnogo se razlikuje. Mislim, porasla sam, bila sam klinka. I neke stvari nisam razumela, sada i svoju muziku predstavljam na drugačiji način i evo samim tim što se pojavljujem je razlika u tome da sam odlučila da konačno, kako da kažem, stupim u kontakt sa svojom publikom, što ranije nisam ne imala potrebu, nego nekako sam razmišljala drugačije i mnogo mi je drago da sam se na ovaj korak odlučila. И нас ни е многу драго. Кажи ми, што ти исполнува надвор од сцената? Kako da? Што ti исполнува тебе надвор од сцената? To nisam razumela. To je prvo pitanje koje nisam razumela. Šta tebi ispunjava nadvor od scene? Šta mi ispunjava? Pa najviše taj odnos, kako da kažem, taj odnos publike, sinergija publike i izvođača, to je nešto što i zapravo rad sa mojim članovima benda, mojim šefom benda i kontakt sa svima njima, sama muzika i sve ono što čujem, kada se to spoji, kada se to prenese na publiku i kada ona napravi taj odziv i kada se čuje taj eho emocionalni, to je ono što zapravo mene najviše ispunjava. Дали можеш да ни кажеш како реагираат твоите синови на тебе, на тоа што си ти позната и каква мајка е Мина? Pa oni u principu mene gledaju kao mamu. Oni imaju i oca koji je poznat i njima to nije nešto... Mislim, rasli su u tom habitatu, tako da u principu nemaju neko posebno oduševljenje što smo poznati, čak i mi smeta ponekad. Voleli bi da smo skroz drugačiji. Ali kao majku sa njihove strane imam izuzetno poštovanje i ljubav i to su deca moja koju najviše volim na svetu i provodim puno vremena, jedva čekam uvek da se vratim kada radim i to da se vratim da ih vidim. Освен како пејачка, ти имаме гледано и како актерка. Дали може би се гледаш како актерка во некоја нова серија? За крајeve да ни кажеш. Pa ja stalno imam ponude u turskim serijama, imam te neke ponude za turske serije, ali to zahteva puno vremena, zahteva puno vremena na setu, možda više od 15 sati dnevno, što ja nemam.
Tako da to se uvek negde isključuje, ali što da ne, gluma je nešto što sam radila i nešto što mi ispunjava nekoliko pisanje i komponovanje, ali definitivno ako bude bilo neke zanimljive serije ili neke zanimljive uloge, što da ne. Hvala ti mnogo, Emira, za odvojeno to vreme. Hvala i tebi.